urugamba rwongeye kugaragara cyane mu misozi y'Ikarehe aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bagerageje gushaka kugaba igitero gikomeye ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu misozi y'Ikarehe nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda tugeraho. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka rero turaza kubabwira ibyabereye ahitwa Cumuyaga aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabye igitero gikomeye cyane se kandi iki gitero cyaje gushegesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse kandi bikavugwa yuko iki gitero hari n'abasivile bakiguyemo bitewe n'imbaraga nyinshi zakoreshejwe n'imbunda ziremereye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe rero nguko uko tugarutse muri studio n'amakuru adasanzwe, nguko uko tugarutse na page nyinshi cyane zitandukanye zikuyemo byinshi cyane utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Turaza kwikoza ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nyuma yuko kigabweho igitero n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu misozi myinshi itandukanye yegereye muri Karehe. Tubabwire uko situation yaje kurangira. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzazunitse kandi uko bihindura isura ni ku rugamba rukomeje kugenda ruzambazamba uko umunsi ugenda uzazundi. Aya makuru turaza kuyahuza n'ibindi biri kuvugwa byabereye mu misozi y'Iminembwe. Turaza kubabwira ibyabereye Kishura naho habereye imirwano ikomeye yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo yemeye ku rugamba akomeje kugenda tugeraho. Nshuti bavandimwe bakadasohoka rero muryango mugari ibi byose turaza kubyinjiramo tubihuze nuko situation ihagaze mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri Uvira aho imisada n'imisada y'ibikoresho byivanzemo imbunda ziremeze mu bwoko bw'ama BM bizikomeje kugenda zicishwa ku muhanda route nationale 5 uva Gatumba werekeza mu byerekezo bijya mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko ibikoresho biri kuva mu gihugu cy'u Burundi byerekezwa muri Uvira. Ibi byose turaza kubyinjiranamo neza ndani ya ndani tujyane muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Turabihuza n'ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri territoire ya Masisi naho icyitwa bombardement ndetse kandi n'imirwano ikomeye cyane ku ruhande rwa Advance naho yakajije umurego. Ibi byose turaza kubyinjiranamo neza tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Turaza kugaruka muri Rubero tubabwire ibyabereye Burambo nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya 23 bagabweho igitero gikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ku bitero byaturutse hafi n'imirambi yegereye ahitwa neza cyane mu byerekezo bigana za Murambi neza hafi mu byerekezo byegera umuhanda RP 1333 uva mu byerekezo n'ubundi byegereye ahitwa muri Beni. Nk'uko amakuru tuyakesha abereye muri bice bikavuga yuko abagabye igitero batutse Beni bataka imisozi yegereye amashyamba yegereye Burambo ndetse na Kavinyonge. Ibi byose turaza kubyinjiranamo tubihuze n'amagambo akomeye yavuzwe n'uwitwa Joseph Kabila wahoze yabora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaza gusimbuzwa uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo cyangwa se akaza gusimburwa n'uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ukomeje kuvuga yuko we agomba no guhindura itegeko nshinga mu rwego kugira ngo anoze imigambi ye afite cyane ku nshingano avuga yuko ataranoza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose turaza kubyinjiranamo neza ndani ya ndani tubihuze n'andi makuru atandukanye cyane. Turagaruka no kwitwa Perezida Donald Trump wamaze kwemeza yuko intambara yarahanganyemo na Irani agomba kuyihagarika vuba na bwangu. Ibi biravuga yuko Irani yakomeje kugenda ibera ibamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigafata umwanzuro wo kugerageza guhagarika ino ntambara nyuma yuko Irani yagaragaje yuko itafungura umuhora wa Hormuz usanzwe unyuramo ibikomoka kuri peteroli. Byose turaza kubyinjiranamo neza ndetse kandi tubihuze tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Turibanda mu gihugu cy'u Burundi tubabwire iby'ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze kwemeza mu budasa bw'imise kandi bweruye ku makuru y'ibanga aturutse hagati mu ishyaka rya CNDD
FDD cyane ku bikorere ku bufatanye bukomeye buri hagati ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye, byose turabihuza neza cyane. Tubabwire uko urugamba rukomeje kuhagarara ndetse kandi uko urugamba rukomeje kugenda uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi ibi byose bikagenda bigaragaza ishusho fatizo y'uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Ndagira ngo ibi tubihuze kandi n'amagambo akomeye biri kuvuga yuko yatangajwe n'umwe mu bagaba bakuru b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko witwa General Prime Niyongabo yamaze kwemeza yuko we agomba gutanga ibwiriza rikomeye cyane kuri bamwe mu basirikare bakomeye biganjemo abajenerali, bagakora igishoboka mu misozi ya Sud Kivu, bagakuraho impaka cyane mu misozi ya Bibogobogo, Kasoki n'andi atandukanye. Byose ariko nubwo biri gukorwa cyane, biranavuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu byerekezo byegereye ahitwa za Nyabantu, hafi n'ubundi mu byerekezo byegereye za Nzibira, mu duce twinshi dutandukanye haravuga imisada myinshi ikomeje koherezwa n'ubundi iva mu byerekezo byinshi bitandukanye, ikomeje gutegurwa. Bikavuga yuko iyi misada ikomeje kugenda itegurwa mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho, ari imisada igomba gukoreshwa mu ishusho fatizo y'uburyo uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 bagomba guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byerekezo bya Sud Kivu ndetse n'ahandi hatandukanye. Byose rero turaza kubyinjiranamo neza agatoki ku kandi, ingingo ku yindi, cyane kuri peji zikubiyemo imirongo itukura. Ndagira ngo dutangire kuri situation yabaye hatari sana, situation yabaye mbaya sana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 rwagabweho igitero mu misozi y'Ikarehe. Dore uko situation yari imeze guhera mu masaha ya kare cyane nyuma y'uko uruhande rw'umutwe wa 23 wagabweho igitero. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagabye igitero mu gace ka Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko byakozwe n'ingabo zifatanyije ku ruhande rwa Kinshasa zirimo n'umutwe witwaje intwaro uzwi nka Wazalendo cyangwa FDLR. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ibi bitero byibasiye cyane abaturage b'abasivile, bikarangwa n'ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bwibasira ubuzima n'imibereho yabo. Mu gace ka Cumuyaga abantu 5 biravuga yuko bishwe mu buryo cyane n'ubundi ku bitero byagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bikavuga yuko ibi byakozwe n'ubundi nyuma yuko FARDC yakoresheje imbunda z'imisada muri operation bakoreye muri ino misozi yegereye muri Kivu y'Amajyepfo, cyane mu byerekezo n'ubundi byegereye hano muri position za Karehe. Iyi Karehe ibereyemo mirwano nyuma yuko mu marembo y'umujyi wa Bukavu cyane mu byerekezo bya Kavumu hakomeje kugenda havugwa operation zakomeje kugenda zikorerwa uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 mu mayeri menshi akomeje kugenda akorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uretse byinshi byangiritse, biravuga yuko n'uruhande rw'umutwe wa 23 batunguwe n'ibitero bikomeye byagabwe muri biriya bice. Bikavuga yuko rero no mu gace kegereye ahitwa Bibatama, bikavuga yuko abaturage bagera kuri 6 nabo bahasize ubuzima. Ni mu gihe kandi bivuga yuko umuturage ugera kuri umwe yakomerekeye ku rwego rudasanzwe, ariko ibi bikavuga yuko byatewe nuko ibi bitero byabyiganjemo imbunda ziremereye z'imisada zakoreshejwe cyane. Ibi bitero kandi biravuga yuko byakozwe cyane ku burakari ndetse kandi n'imbaraga zidasanzwe. Bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ibitero babikoze bamaze igihe babitegura, kuko biravuga yuko muri ibi bice harimo n'abaturage bari kwifatanya n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri operation zikomeje kugenda zikorwa mu ishusho fatizo uko urugamba rukomeje kugenda rugaragara. Aka karere ka Karehe rero ni kimwe n'utundi duce n'ubundi twa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bamaze igihe n'ubundi biberamo imirwano ikomeye bitewe n'imitwe myinshi y'inyeshyamba irimo za Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC cyane bashaka guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Amakimbirane rero n'ubundi afite imizi mu mateka maremare n'ibibazo n'ubundi
bishingiye ku miyoborere muri ibi bice bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda byiyongera cyane, kandi bikavuga yuko igice cya Karehe ari igice kiri strategique cyitegeye teritwari ya Masisi, kikaba cyitegeye Sud Kivu mu byerekezo bya Bukavu ndetse n'ahitwa za Kavumu. Bikavuga yuko ari nayo mpamvu uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ahantu bari kuhakoresha bagerageza kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ibi biba nyuma yuko kandi ari hamaze iminsi havugwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 yuko bari kwikanga ibitero bikomeye cyane muri pozisiyo za Karehe ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Amakuru kandi akavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bo bababajwe ndetse kandi bagashengurwa bikomeye n'izo operasiyo zikomeje kugenda zikorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba, bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe akomeje kugenda tugeraho, amakuru mamo aremeza yuko mu misozi yegereye ahitwa muri Uvira hagaragaye imodoka zigera kuri 19 zihetse ibikoresho byiganjemo imbunda ziremereye zijyanwe muri Uvira mu byerekezo bya Kiriba ndetse kandi n'ahitwa za Kavimvira. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ibi bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu buryo budasubirwaho ndetse kandi bugenda bugaragaza yuko FARDC FDNB batifuza guhagarika imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba rukomeje kugenda ruba rubi ndetse kandi aho urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura. Amakuru kandi akavuga yuko uru rugamba uko rugenda rugaragara ndetse kandi uko rugenda rwisubiramo ni ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa ba FARDC na FARDC ubwabo nabo bakomeza kugenda bongera uburyo shusho fatizo yo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka rero, ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba. Amakuru mamo atugezeho aka kanya biravuga ko agasozi kitwa Kishura muri Minembwe nako kabiremo imirwano ikomeye. Bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari misada bari bamaze iminsi bakura ahitwa za Malindi hafi ikiyaga cya Tanganyika. Imisada akaba ariyo yifashishijwe muri operasiyo zakorewe mu byerekezo byegereye ahitwa Kishura n'ahandi hatandukanye ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi bikomeje no kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Kishura yumvikanyemo imirwano mu gihe mu misozi y'Iminembwe havugwaga n'ubundi bitero muri no misi yuko FARDC iri kugenda yakoresha imbunda ziremereye ziganjemo imisada cyane izizwi mu bwoko bw'ama BM21, BM23, BM12 ndetse n'izindi zitandukanye. Nshuti bavandimwe rero ibi bigaragaza yuko n'ubundi urugamba muri Kishura rwabaye. Biravuga yuko M23 mu byerekezo byegereye mu Misunga ndetse n'ahandi hatandukanye no mu bisusu bya Nyamugoyi. Biravuga yuko hano mu bikuyu bya Nyamugoyi cyangwa se turi mu bishushu bya Nyamugoyi, ahangaha niho hagaragaye cyane operasiyo zidasanzwe zakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB FARDC, aho bagabye igitero kidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23. Nubwo bivugwa yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bagejeje no guhanga n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ariko n'ubundi biravuga yuko nta kintu bibuze gutanga mu gihe n'ubundi FARDC bivuga yuko naka kanya turi kuvugana operasiyo zigikomeje muri iriya misozi, imirwano igikomeje kugenda ica ibintu muri iriya bice ndetse kandi bikagaragaza yuko ibi bintu biri buze guhindura isoni ndetse kandi bikagaragaza yuko biri buze kugenda bikomeretsa kandi binakomeretsa cyane uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi na societe civile ikomeje kuvuga yuko ihangayikishijwe ndetse kandi ibabajwe na operasiyo zikomeje kugenda zibera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti bavandimwe bakadasohoka rero, ibi bigaragaza ishusho fatizo ikomeje kugenda ihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ibi kandi birahuzwa n'ibindi bikorwa bikomeje kugenda bigaragara mu misozi yegereye ahitwa
mu misozi igira ahitwa za Nyabantu mu byerekezo bigana Zanzibira, bivuga yuko hari gutegurirwa imisada y'abakomando b'igisirikare cy'umutwe wa 23, bikavuga yuko iyi misada iri gutegurwa nyuma yuko FARDC imaze iminsi igaragaza yuko iri kongera ingufu mu byerekezo byegereye Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibi rero bikagaragaza ishusho y'urugamba muri position nyinshi zitandukanye, aho operation zikomeje kugenda zibera: operation Simusiga, operation Karundura, operation Karabutaka, bivuga yuko ari operation zikomeje kugenda zikoma mu nkokora uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, nubwo ariko no ku ruhande rw'umutwe wa 23 nabo bagerageza kurasa mu bice byinshi bitandukanye. Biragaragara yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo biravuga yuko cyane bafite ukuboko kurekure mu bufasha bari guhereza uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Bikavuga yuko imbaraga nyinshi dukomeje kugenda tubona ku mirongo ku rugamba igisirikare cya Kinshasa cyangwa cya Repubulika ya Kongo dukomeje kugenda tubona muri position nyinshi zitandukanye gihangana n'umutwe wa 23, birashingira ku bufasha buri gukekwa hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubufasha bivuga yuko bushobora gushyira mu kaga gakomeye uruhande rw'umutwe wa 23. Ibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ubwabo biyemerera, bavuga yuko bafasha uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo, ukurikije buryo ki situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi aho ibintu bikomeje kuzambanitse kandi no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavanywe rero, amakuru akomeye ndetse kandi yizegwe neza 100% ni ibikomeje kugenda bivugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane muri teritwari ya Masisi. Haravugwa kuba agace kitwa mu Bufiringi hafi neza mu misozi iri hagati ya Murambi, Ngungu ndetse kandi n'ahandi hatandukanye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, cyane ku ruhande rwa Wazalendo, ko bamaze gucengira muri iriya mihana cyane bifuza kugaba ibitero mu byerekezo byegereye ahitwa Rubaya. Amakuru akavuga yuko kandi ibi bintu bishobora gushyira mu kaga gakomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, ukurikije buryo ki situation ihagaze, aho situation ikomeje kuba mbi cyane ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba no